Dan hari ini korban apaan? Korban perasaan. Ya. Lihat korban apaan? Ini korban tanah. Ibadah ya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Celana, semua. Yan, korban apaan? Tadi ngorbanin teman, main game kalah terus. Iya. Ya, korban apaan? Ngorbanin mantan dong. Biarin aja dia sama yang lain. Marco, hari ini korban apaan? Mau korban apa dan nggak punya duit, udah korban perasaan aja udah. Dan hari ini korban apaan? Lagi berkorban buat kebahagiaan istri. Iya. Iya jadi. Ya. Ya, lebaran aja korban apaan? Korban janda yang kita perjuangkan Iksan. Semangat 45 Pak Janda. Janda. Iya. Tong, lo korban apa, Tong? Korban duit dipinjam sama lu. Iya. 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 Ya. Dan lagi rokok apa? Kabar kajian duit lo kemana, Emang? ATM-nya udah